magdawa kita sabab sindita maparak mo sin aga mari pabaranta sabab sin yari kita nalilibot sin aso kampong sin family ta sin kaanakan ta sin asawa ta. Ang waktu bang daakan na sin Allah Ta'ala magbaki ba sin daakan sin family ta katinggalan tindaakan sin Tuhan magtutamasak ko indaakan sin family ta. Sa nagkukuwal kita yan in kita malasap Allah. Nagkukuwal kita yan in kita Muslim, nagkukuwal kita in kita may makadaakam Islam. Ang waktu bang kabayaan sin anak ta misan pa inhinang yaun limanggal na sara sin agama hasabab sin ulong ta luoy ta pa anak ta manjaritay kuran hamasa ini indaakan sin Tuhan masakaw nila indaakan sin kaanakan nila. Haparakala sin kabataan niya, haparakala sin kaanakan niya. May tayo ni magsusungin zaman magtataon naman ikaw kaanakan simiha ding haagama sabab ing kamaasan nagparakag sin bukon pagparakag hamatub haagam Islam. Nagparakag kita hakaw kaanakan ta sin pagparakag bukon na imam haagam Islam. Hinang taling kataan habang mari kakuyak sin anak ta habang mari kakuyak sin asawa ta ang waktu tinggalan ta indaakan sin Tuhan sa gawon ta iliangan sin Allah hakar na sa sin family ta hakar na sin family inagi sin Allah subhanahu wa ta'ala nagbanda ka to mga katawtay manguran sin kami nagpahalin Allah subhanahu wa ta'ala inagi sin Tuhan Rabbul Alamin. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. إن أغسن الله تعالى سورة التغابن آية تقوبات. كم من بالإيمان والنار تقول لو سن الله سبحانه وتعالى أوضنها من كأسوهن إيوان سنكو كأنكن كنترني ميت إني مهنان كنتر ميت إني مهنان كنتر ding mga sabab mahinang takuntara sabab mayta hadaakan sin aga maiwan sin daakan sin sila mapasagkaw ta makawa ta indaakan sin sila makawa ta ing kabayaan sin sila ding sin kabayaan sin Tuhan tarabulan ding sabab yan piyahalli kita fahdaruhum halin kam way liyangan ni magparaka ka anak way liyangan iruta yung kabayaan singkaw kaanakan sa aunjang kaan mga katautay mangurang. Bang hikamula na kaniya, bang hikatahay na sinutok niya, bang sa upama in anak niya umahinang sabab, sinikakangin na kaniya, asal ing kita ini kamaasan kataan. Kataan sing kamaasan, way roon tiya talipot malingkan ikarayaw singkaw kaanakan. Amo rin tiya tali singkaw. Naun waktu isabasabab sila sa tapaanak ta, di asin sa matakapdangan kaina. Dahan ta pagkaon ding usaha ta haram ipakaon ta pakaw kaanakan. Malago problema ini mga katautay manguran sin kami. Sabab ikatuwas sin pangatayan ding mga sabab napakaon ta sila napainom ta sila sa usaha bukon na ding halal. Matimbang na waktu ini bang bukon manayng bawawin aga marun kaniya bang bukon manayng bawawin aga marun kaniya akon makahinang nasadya kita niyo sinhinang sulang na haaga masin kita ni hawak to Umar bin Abdul Aziz rahimahullah nagnakura sing kauman taknaan in panagnaan hinang sin siya naglaro sin lomba liyanuan yung pangalta sinasabi biyutang pa Baitul Malil Muslimin in Umar bin Abdul Aziz dahil nga mga sarayaw-rayaw mano siya masit dayahan masanyang ikabuyanan hawag tunag na kura tiyay kuran ing katantan niya tumayta sabab aga manain na yung bawaw roon kanina habog masa mga katautay mong rasin kami pagsadya urulon sin kita nisal sila sin Umar bin Abdul Aziz rahimahullah dahil hangpanagnaan kapag khalifa niya sambil kawafat niya tarutan tumabiya kita rin ang mga manusya sa rayaw-rayaw habog adlaw-law sinagsal sila di matong intufah mga apol pabaitul malil muslimin di matong pabaitul malil muslimin di harukay hula aun anak yung mga anak si Umar bin Abdul Aziz sa wakto to sinisibig pa inanak si Sultan na kauna Umar bin Abdul Aziz rahimahullah
ang panagita ako, anak si Nakura, anak si Sultan, hawak mo ito. Ang bakita ay magkaundihan. Doon man, in anak ni Hambuok, kimawa sinamukapul ito kimawa. Hambuok na. Pabaytul malil muslimin, altasin ka musliman. Doon man pagkawasar na kimot ko. Inhinang sin Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Magtuy siya nag-us-us magtuy. Paanak niya kiyawa nin apol salta kiyo nin halaw. Sinsimul na sin anak. Kita akawang biya din hantang sin mga sila nagpaot sin kaw kaanakan hama sa nakauna. Bang biya din yung buka nila makapakaun sin kakaun bukon na laway ring halal pakaw kaanakan. Nakura na siya. Kiyawa sin Umar bin Abdul Aziz sin apol sarta kiyawa paliw piyalwa bin halaw sisimul. Nagtangis yung bata-bata nagsumong matupa asawa sin Umar bin Abdul Aziz. Law sin asawa sin Umar bin Abdul Aziz nagtatangis. May taisab law na yawan mo papiyasara. Piyatangis mo law na yung bata-bata. May taisab law na yawan mo papiyasara. Piyatangis mo law na anak. Law sin Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Inagi sin Umar bin Abdul Aziz radiyallahu ta'ala. Inagi niya. Kaya ingatan mo lang niya uko Fatima nga sinasawa niya. Hawak to ko lang niya kaya way apol sinaalima sin anak na. Natsuk-tsuk lang niya yung pangatayan ko. Sarta inahansul yung pangatayan ko lang sinumapin ang Abdul anak niya. Yung nagkakaw. Way mo lang niya kaya ingatan hawak to ko lang niya piyalwa. Kiyuot ko lang nin apol halam sisimot niya. Biya lang niya sa pantun. Kiyuot ko in jantong ko ring habaran ko in sakit kaya na naman. Isakit kaya na naman kulong si Umar bin Abdul Aziz. Hawak to kulong niya kiuot. Hawak to kulong niya kiuot. Inapol halam sin simot sin anak. Tabi sa pantun lang niya kiuot ko in jantong ko giwa ko. May halam sin parang. Sa kaingatan mo lang niya ukaw Fatima. In kahalan jima tuyat tulang to makaan ka kulong si Umar bin Abdul Aziz. Lan to makaan ka ko ding hapakaradyaan hadlaw. Ya maasubuhon ako sin Allah. Asubuhon ako sin Allah Ta'ala haadlaw mahulihaw nung mukiyawin alta biya kaun mo pa anak. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Dahil nga mga upamahan sin kita. Dahil nga mga suway singuran sin kita. Ingkahalan sin sila ito. Naing kita ni mga katawtay manguran sin kami. Di man jari ikaw kaanakan mahinang sabab sin ikalupa na tuhaarama. Di man jari in family mahinang sabab ikalupa na tuhaarama. Sa suway na tupa kayon, husalon in sila yaon. Bangman, gaman in sila yaon, taabitun, pahukuton, maun papag-arama. Karna amu yaon imaddan kasanyangan sin sila.